Jeste li znali da je Nikola Tesla razvio ideju za smartphone? još 1901. godine? Ovo je jedna od 10 zanimljivih činjenica o Nikoli Tesli koje smo pronašle pomoću AI alata. A nakon toga ćemo od njih napraviti jednu jako fora umnu mapu, naravno uz AI, na što su nas potaknule besplatne edukacije Hrvatskog Telekoma. Ajmo krenuti! Jeste li znali da Nikola Tesla navodno nije podnosio bisere i odbijao je pričati sa ženama koje su nosile bisere? Nemam ni ja. Dakle, Nikola Tesla bi nam sigurno prišao. Ali zato je jako volio golubove. Bio je opsjednut brojem 3 i često je ponavljao radnje 3 puta. Posljednjih 10 godina života proveo u hotelskoj sobi broj 3327. Nikola Tesla je izumio daljinsko upravljanje, ljudi! Govorio je 8 jezika. Patentirao je 300 i više izuma. Bežični telegraf. Fluorescentna rasvjeta. Rođen je u Smiljanu kod Gospića 10. srpnja 1856. godine. Dakle, Nikoli Tesli uskoro ide rođendan. Jedan od najbržih načina pamćenja beskorisnog znanja i onog korisnog su umne mape, pa ćemo mi sada zajedno na jednostavan način uz pomoć umjetne inteligencije kreirati jednu. Hrvatski Telekom ima besplatne edukacije na hrvatskom jeziku, Pomoću kojih možete naučiti izrađivati umne mape kao mi danas, ali i video, prezentacije, bilješke, sve što vam može pomoći u učenju i to uz AI od materijala kojeg imate. a ako možemo A i ti? mi, Ako možemo mi, a i ti, to možeš. destruje.